bebe mamela sikyo wampa wa rutotela Hlaletse lefatshe mpatise hohle Lerato le monate empa ke hloka bohlale Nkapele ke technology e phetisang litoro Bosi ba Netflix ke batla lipaletse ntle Amazon Prime li filimi kana kwefika perfect Linto tsa YouTube ke re ke phetho etseletsatsi Mino owa Spotify sito ekhutswe bitenga Bato ya Google phumanele ntho epotlakileng Bato ya Google phumanele ntho epotlakileng Setaele sa Apple etali nako litsitse Lisebeliswa tsa Microsoft boloka bokamoso bokhanya Bolo iba obe Lokisa le ratantle Lefatshe la meta Nkopanya haufi Meletsa ya WhatsApp Lulo le katoko Li-reel tsa Instagram Ponchipilo ya hao Lihlomo tsa Snapchat Kuchipilo ya hao Lihlomo tsa Snapchat Usikiwa arohana Mehala ya Zoom hao le hole Sebaka sa Dropbox bakeng sa mehopolo Sebaka sa Dropbox bakeng sa mehopolo Lerato la Canva ke etsetse litoro Hlokomelo ya PayPal chetsa merelo yaka Dibala ngowang tsa Tesla phethise hole Maeto wa Uber busule mochehare Airbnb lerato le lula le lencha Laptop edelo Le video tsa Google Maps Penetse ho wena Lebelo la Intel Hahulia bophelo Me mamela lerato Se lebale se sebediso wa sena Ato welcome Tsa hore pitlelo ebi monate Ha ho khathatso ya ho thaepa Fila linotolo tse phala Bakeng sa pelo engolengo Reke lerato la technology wa hola Ka hutsena ke letlhoko tsaka Ha e le poncho fila Ke lerato technology Ha mohore ya khanya Phele fatshe le bohlale bile monate